The mighty. Kinya kukiejanua maathane kumija Mulungu. Jaejanirwe ku Mount Sinai. Nontu ndera twaumite kiri miturire ya antu bau barombaga Mulungu. Jonto aliuri ngogate kidogo tujuke ndi atukwenda ya kuromba twinja kana twimwirige na mbere twambiria mantu tukaromba atia riwa gweta mantu jau ndenda kumunyora twaromba atene nontu kwiringi twaromba akamemene aja kinoru na antu bara baingi baterwe ore romba rera daromberwe bathukanirite batere kuromba nontu mbuga baijire ringi na batijire ara Kimiru na ndere inya example inkai megambo iri thatu mumeru atari mirungu iri ari na ataromba mung'wanano ari uria kwira ang'anene na Mulungu kana ng'wanene na Mulungu imuguciari. Wow. Noe betaga Mulungu obairi teka bauga na ng'anene ya Mulungu ari kabaugaga nabui aegwe aegwe geteo agwatirwe nthoni amenyerwe nontu unywe Ngai atumire gukureta nthiguru yiji muciari muciari gintu kibata muno. Okay. No ria uthukagia muciari kana uruma muciari utiwega onaga onaro turi utumu kinyana hadia utiwega wona bomau kethe utekeira muciari oku kethe utagwatira muciari oku nthoni kethe utathikira muciari oku menya wija kwirigira kinya gutura nthiguru iji wa mukuru jani wow nkulikana twike boka ko twaromba turotha imbejete gaka na ndi muntu athikaira mwathani na waromba iromba ria riria indi gucokia antu abuga amen bukuga narua twaugaga thai kugate kuthathagia mwathani aguthathagia thai praise to God thai teka je meromba mwanya ule bwe kumenyereta kugate amen yerekeye tu noriria na ndirekeria noriria uti mwanya nontu Mulungu bute kuromba mirungu 10 ari imurungu umwe imwoyo endi kikaro kiawe kira kinene iaria nontu Mulungu ari iguru na wewe na nthi kiremene kiria kinene Kenya mbene na Kirinyaga nyambene tembere Kirinyaga Kirimara igita kwa Kirimara te Kirinyaga ari Kirimara mara imbio nga utakuona kena makenge jara man jakolala makenge jara ijo Kirimara ijo mara jau mara we kuri naro tu thoma Kimiru iro jero da romire rura tweka jaiga na ndero akenga na nimbere mpenga ingwari nontimbije nkenga ingwala iji Meru ikonenea mugano umwe amen kwa jampara ntemenye dukire ko kwa jameru bagatiri tutekinyira mugo atwakirira
bahati njega mugwena ari na ana batano neu ndaka ithano nkwirere ndakwira te ndaka cionthe ndiae ja mugwe hari indi ana baba nabo iboneka baria ana babega bahati ngai na bathuranirite ibona ndi bejire umwe tigania unge tharaka unge imenti unge chuka unge ati bwana bangana batano wow kwa hiyo kana ndimero ya ekwa ore na urombi burakinyakue na urombi kuga mugwanwa waeja na rutha roman tujara jonde na gore kana era kaneria kinya gweta kuramuka buga njure ge ndaka geta kuramuka ure waeja na garutha aromba na atega mburi aroria mburi niwe wabuga mbugwe kuthara ibete bakethira manto mega bagata maithene akeja kutega kona gutebugi augaga ri ibambe batirinkame ibambe batirinkame yani bambe barongame batirinkame oni ntijera tankabuga donto madha jare karaja ke woi nande ga twambe to tirinkame wotirinkama aga twambe to tirinkame nonto manto ya janda kuira we ori kana go subscribe kire YouTube Facebook o like nonto nande manto o ya tire atoga tirinkama nonto ethana rotirio riu baba gote no eti to kamaka sande wingi wejo kamwithiro waja ukateta to karindo goro to gweterete ojo era ndintieta to kara manto ya mugwe nonto wai endo kumenya tukuma na tomire twari na mugwe omwe na thaiji kana egitare uringi twajaija bare agwe batano enda kumira au ibwaga na nchoke nkatho na njire mwanya kiri baraba tugwete mbaru Alba Hotel bagutwa ara tukaringira cendeme yetu tukutaramite muno na ugita na mbere kuria sausage ciaku na turwaru twa tongoro au twa Daichi Farm kurikanie mioyi yeku mebira pipes tukathaganara kiri Silver Spread mugutano Silver Spread hardware bagotungatira na njira ya giteo mono na into genuine tukithire kiria na karumbo ga kuino ntomathata jau ja gutuma manto yeta mono side renge studio rutere rungi kome ai na studio tukathikiria karumbo kamuthia na okauma ugachinche mutambo ntuka kiumia wenge thata izi tuchemania waja nonto thaiji togo tirinkama komenya kivero ri thande togo tirinkama riu baba era mero kwa heri tugona na Sunday wingi no tugutino twete magatwithira waja ibwaga muno buthari mwe ntukwe wingi no ntongai no weja na thai agatwa thai atwa thai kenda tumba gutirimana thai na tuga jadajadeo katwa gweta mantu iguru tutembarene we inkona makuja ugiando ndini yekemero tutereta ndene na ndeke ndo menya kuthoma re kidogo ndeko nengera makuja ile ibwaga dede de ile ambere yes ukona rugono rukai rwa uria amiru bathamire ukona rugono rukai rwa njuri ncheke ukona rugono rukai rwa kinya uria mugwe aritaga ngugi wow na kinya nyamwere iji ha ndagwa chieto chia kemera ili aja kidogo wow ndo mwandiki wa yubulere ibwaga Detagwa tonyere tonye mon
indigenous knowledge of the Ameru people. Ukoliona? Very good. Ibwega. Wow. Ulio kwenda ore kwa dede. No at the University of Nairobi. I mean at any bookshop. Yes. They printed the University of Nairobi. Yes. Na ugulibwa leo ingiri na magananana. Kwa University bookshop eta wakagura igulire. Nairobi University. Kinyoke jaja kwa bareta wata. Ndo kwenu. Oh. Ndio same bookshop. Bookshop ereko. Te yale antuko kwa. Kamenya ni wapendwa. Apendwa. Apendwa. Ndio. Very good. Haya. Ngenga kwara jaire. Na leo ni iguru ria culture. Nice. Culture in peace and conflict resolution. Wow. Tukuweta manto a conflict kidogo. Ndio aweta manto jai. Jagoringa mbenge. Te conflict mechi. Tukuweta conflict kidogo. Ndio aweta manto ja kediri. Na ndedere ndia kwa manto ja makai. Ja communities yetu. Ndedere uterethera bookshop. The printer to Japan. Yes. Na tutiari ke University of Nairobi de chaperuana. Ale. Jaja tueja na urderi. Nuntu tueja wa grant. Yes. In JICA. Wow. Nandire. Nuntu ko tu no wetete. No comparere tu. Hoi bwaga. Oro darimo. Tucemenya kairi ntukwe kiumia matha o tajaja na ibwega mono kwa ta mobango jothe shitu shu mbaru. See you then.